ondel-ondel. Guys, cuman dia jauh nyebrang. Ada apa, Dek? Ketemu ondel-ondel ya, Gavin ya, lagi jalan-jalan ya? Gavin ketemu? Oh iya. Mana dia, guys? Musiknya sudah terdengar. Ondel-ondelnya belum kelihatan tapi. Kita tungguin aja di sini, guys. Itu dia. Wow, ondel-ondelnya gelap. Itu dia keluar. Wow. Wow, ramai sekali, guys. Copot, guys. Gavin ketemu ondel-ondel muka hitam. Dadah. Dadah ondel-ondel. Tas.